Yes, reka nongere mfata akanya tuhuze mikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV muri amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 3 Kamena 2026 mbaye ikaze muri amakuru avugwa ku mutekano, politike na diplomasi mu karere ka Afrika y'Ibiyaga Bigari muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Iyi ni Ibakwe Media TV ngendi ifagika yinamura. Amakuru tugiye kwibandaho rero ni ingingo z'ingenzi zikurikira. Uko intambara yongeye kubura ikabisha bigacika mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe i Doha na yasinyiwe hariya i Montre mu Busuwisi. Tujye kubikomozaho abenshi byarabayobeye batese ubundi buri ruhande mu by'ukuri rurashaka iki muri uru rugamba. Turebere hamwe uko ayo masezerano yo mu Busuwisi yirengagijwe nicyo yaragamije. Turebere hamwe mu by'ukuri ibijyanye nuko impande zombi zikomeje kwitegura intambara mu buryo bw'ibanga ibishaka gushyira Kongo mu kangaratete ku buryo bukomeye. Turebera hamwe ubwo twifashije ibitangazwa muri raporo zitandukanye ibyo zigaragaza kuri FARDC ndetse na M23. Turebere hamwe uburyo ikibazo cya Wazalendo na FDLR gikomeje kuba umutima w'aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Turebera hamwe uko Uvira ibintu bimeze aka kanya nuko byagenze mu minsi yashize, dore ko Uvira yabaye ikimenyetso gikomeye cy'ukutizerana hagati y'impande zombi. Turabikomozaho. Turebera hamwe uburyo FARDC yagiye ivuga ko yarashe drone za AFC M23 ariko kandi ikabyigamba mu gihe yasabwaga mu by'ukuri kuba yatanga agahenge. Turebera hamwe inyungu mpuzamahanga zikomeye muri iyi ntambara zikomeje kuvugwaho n'abatari bake y'abasesenguzi abakurikiranira hafi ibera mu burasirazuba bwa Kongo n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma ariko harabatangiye gutakaza icyizere ko amahoro ari umugani mu burasirazuba bwa Kongo, kamahoro ari kitagishobotse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwire ese amahoro aracyashoboka? Reka tubirebere hamwe. Nubwo ikibazo gikomeje kuba amahoro arambye, mu by'ukuri kikaba gikomeje kuba intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Turebera hamwe ese amahoro arambye azave mu gihe intambara ikomeje mbere ku buryo bigoranye cyane ndetse wavuga ko bitagishobotse ntabwo yaba agiye kure y'ukuri, kuko muri amakuru ndakubwira buri kimwe ugomba kuba uhishurirwa. Gasopo ku bitero by'ingabo za Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi. Aka kanya yebyo hasi ku butaka hano hejuru mu kirere M23 igiye kubivugutira umuti ibishyira mu kaga gakomeye igihugu cy'u Burundi n'umujyi wa Bujumbura muri rusange. Turashe tubikomozeho turebera hamwe ibitangazwa n'umutwe wa M23. Fizi umuhibu special force akoze akantu ariko ahuye n'uruva gusenya. Turabikomozaho. Turebera hamwe uko ingabo z'u Burundi burasirazuba bwa Kongo zikomeje kwicwa nk'udushwiriri. Izi ngabo z'u Burundi zakomeje kugenda zitikirira ku rugamba hagati yabo na M23, zikomeje gupfa nk'udushwiriri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Bigeze aka kanya amarira n'amariba muri FDNB. Turaje tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Hanyuma ndababwira uko byifashe muri access za Kazingari muri Masisi, mbabwire ku bitero bya Ketimana 6 ndetse na Kamikaze ni drone z'igisirikare cya Kongo mu bice bya Kalingi, Bidegu, Mikenke. Aha hose turebera hamwe uko situation imeze. Tunyarukire muri teritwari ya Warikare, babwire uko umutekano wifashe muri access za Kibati nyuma y'iminsi 3 y'imirwano hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku makuru yo kuvuga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi turebera hamwe intabaza ya Moyize Nyarugabo watanze ukuburira gukomeye ku bayobozi ba Kongo n'u Burundi. Kinshasa abantu batazwi batwikiye Joseph Kabila. Byagenze bite? Ibi nabyo ndaje mbabwireho gatanu ku kandi mbabwire ku rubanza ruregwamo abajenerali bakomeye mu ngabo za Kongo barimo ba Christian Chiwewe Songesha, ba General John Numbi n'abandi batandukanye. Urubanza rugiye gufungurwa bundi bushya kandi mu by'ukuri ngo urubanza rugomba gusiga imyanzuro ikomeye cyane. Umuryango Lucha urahamagarira abaturage kwitabira umunsi wa Vile Morute wo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga kuri umunsi wo kwa gatatu. Ibintu ushaka kuza kuba byakomeye mu bice bya Rubelo. Hanyuma rero muri aya makuru turebera hamwe u Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiye gukuraho ibihano yafatiwe na RDF. Murabizi ingabo z'u Rwanda zafatiwe ibihano, murabizi abajenerali mu ngabo z'u Rwanda bafatiwe ibihano. Ndaje babwire iki u Rwanda ari gukora kugira ngo ibihano bikurweho 5-5. Hanyuma rero ndababwira ko muri aka kanya Ubufaransa n'u Rwanda rwose inkuru ni nziza
nziza cyane hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame ku munsi w'ejo bari pari mu Bufaransa, ndaje mbabwire uko bimeze hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma ndababwira ko aka kanya muri Mozambique iki gihugu cyemeje ko kizatanga inkunga iyo ari yo yose yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro hariya muri Cabo Delgado, nyuma y'uko umuryango European Union watangaje ko rwose izi ngabo zitagikenewe ko ahubwo hakenewe kubakwa ubushobozi bw'ingabo za Mozambique ngo zijye zibyikorera. Ariko kandi Mozambique ikabona akamaro k'izi ngabo z'u Rwanda, ikaba ikomeje mu by'ukuri gutangaza ko izakora buri kimwe ariko ingabo z'u Rwanda zikaguma mu butumwa hariya muri kiriya gihugu cya Mozambique. Hanyuma ndabwira ndi makuru yo kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ibihugu byinshi byo muri East African Community Amerika ibikuye ku rutonde rw'ibyatanga visa. Byumvikane ko igihugu nk'u Burundi, igihugu nka Somalia ntabwo rwose abaturage babyo bazajya basaba visa kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bikunde. U Rwanda ariko rwongeye kugaragarizwa ko rufitiwe icyizere ku ruhando mpuzamahanga, turaje tubikomozeho. Ariko turebera hamwe n'andi makuru yo kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda Ebola iri kubica bigacika. Apati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda nayo ibintu byakomeye cyane ku cyorezo cya Ebola. Turambuka hakurya y'inyanja ngari, babwire ko Perezida Donald Trump yaganiriye na Hezbollah ku ntambara yo muri Libani. Ese hanzu iki? Trump yarakuyemo iyo kotsa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Bapfaga iki? Ndabibabwira dukomoze no ku bitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Ni bitero bya drone zirenga 600 mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 2 Kamena 2026. Bararatwe rero muri aya makuru kuva ku munota wa mbere kugira kwa nyuma usobanukirwe byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, politike na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Tubiviye imuzini muzingo, kanda hasi handitse subscribe cyangwa se abone, unkandire like tubone ko ubikunda, utange igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Reka duhere kuko intambara yongeye kubica bigacika muri Burasirazuba bwa Kongo, mu gihe twari twiteze ko mu by'ukuri amahoro agiye kongera gusagamba, mu gihe amahoro yaratangiye kwizerwa mu by'ukuri nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 byari byatangajwe ko bishobora kurangiza imyaka myinshi y'intambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo. Ibintu byongeye guhinduka biradogera mu buryo bwatunguye benshi hirya no hino ku isi. Nyuma y'amasezerano yasinywe mu Busuwisi hagati y'impande zombi, imirwano yongeye kubura muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Amasaso yongeye kumvikana i Karere, Masisi, Rucuro no muri Minembwe. Ibintu byatumye benshi bibaza niba ayo masezerano yari amahoro cyangwa se ubwo niba yari amahoro nyayo cyangwa niba yari uburyo bwo kongera kwisuganya kuri buri ruhande ngo basubukure urugamba. Reka turebere hamwe iby'amasezerano yo mu Busuwisi nicyo yaragamije. No kuvuga ngo ibiganiro byabereye hariya i Montreux mu Busuwisi ntabwo ari uko byari binaniwe kubera hariya i Doha, nta nubwo ari igihugu cy'Ubusuwisi cyakoraga ubuhuza ahangaha, ahubwo nuko hari intambara hariya mu Burasirazuba bwo hagati yakomeje kugenda yafekta cyane ibihugu bya hariya birimo na Qatar. Birumvikana biba ngombwa ko rero ibiganiro bya Doha byimurirwa mu Busuwisi kugira ngo bibe mu mwuka mwiza. Ubwo rero ibiganiro byabereye mu Busuwisi byari bikomeje inzira yari yaratangirijwe hariya i Doha muri Qatar. Icyo cyumvikane cyane. Impande zombi rero zari zemeye guhagarika imirwano, koroherezanya cyangwa se kohereza ibikorwa by'ubutabazi, kurekura bamwe mu bafunzwe no gushyiraho uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ubwo kurekura abafunzwe ariko ejo ndi Kinshasa ariko 37 nyaboneka. Kimwe mu bintu rero byafashwe nk'intambwe ikomeye nuko AFC M23 yemerewe kujya mu rwego rwiswe IGVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism. Uru ni urwego rwari rugamije gukurikirana no kugenzura ibijyanye n'agahenge. Rwose FARDC ikagiramo ingabo, numvise bavuga abasirikare 6 ariko na M23 rwose ikagira uwo mubare. Nuko ngo abagomba kugenda arabo muri FARDC bakajya muri EGVM, ntago bagombaga kuba bari hejuru yabo muri M23. MONUSCO ndetse n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nabyo byari byitezweho gufasha muri uwo murimo wagombaga gukorwa na EGVM. Ku rwego mpuzamahanga ayo masezerano yakiriwe nk'icyizere gishya. Amerika, Qatar, Afurika yunze ubumwe, Togo
Kongo n'Ubusuwisi byose byari bishyigikiye ko iyo nzira mu by'ukuri yaba iyi inzira iharuye cyangwa se iharuriwe, byari bishyigikiye iyo nzira y'ibiganiro birumvikana. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyari gihari aka kanya ni iki ngiki, uko utizerana hagati y'impande zombi nacyo abenshi bahurizaho, bati impande zombi zikomeje kwitegura intambara mu ibanga ku buryo bukomeye, kuko nubwo komeza ibiganiro bavugaga amahoro, amakuru ava ku rugamba yagaragaje ko buri ruhande rwakomeje ibikorwa bya gisirikare. Raporo zitandukanye zagaragaje ko FARDC yakomeje kohereza ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi bya gisirikare bikomeye mu bice biri hafi y'imirongo y'urugamba. AFC M23 nayo yakomeje gushimangira ibirindiro byayo ndetse no kwimura abarwanyi mu buryo bwihuse cyane. Mu ntangiriro za Mata, FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bongeye gutera ibice bimwe na bimwe byo muri Karere. AFC M23 nayo ihita isubiza ibitero mu bice bya Ziraro, muri groupement ya Ziraro ahangani mu teritwari ya Karere ndetse no muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu. Ikibazo gikomeye nuko nta ruhande rwifuzaga gusiga urundi rufite imbaraga ku rugamba, kandi buri ruhande rwakekaga ko urundi rushobora kurutera igihe icyo ari cyo cyose kandi bikaba bibi. Ubwo rero byatumye agahenge kaba nk'ihurizo rikomeye, kaba nk'ikiruhuko cy'igihe gito aho kubihagarikwa ry'intambara nyaryo. Ikibazo cya Wazalendo na FDLR uburyo cyakomeje kuba umutima mu by'ukuri w'iyi ntambara, reka tubigarukeho nabyo, kuko AFC M23 imaze igihe ishinja leta ya Kinshasa gukorana n'imitwe nka Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku ruhande rwa Kinshasa yo ivuga ko Wazalendo ari abaturage bari kwitabira no kurengera igihugu, ariko ikibazo nuko iyi Wazalendo mu by'ukuri iyo bagabye ibitero kuri AFC M23, AFC M23 yo ibifata nk'igitero cya FARDC ubwayo, byumvikane neza. Ni nacyo cyatumye FARDC mu minsi y'agahenge mu by'ukuri iyo havuzwe nk'agace kabereyemo imirwano, FARDC ivuga ko ari Wazalendo yagabye ibitero kandi ko mu by'ukuri ngo yanegukanye intsinzi. Mujya mubyumva cyane. Rero ubwo ndagira ngo tubisobanure muri ubu buryo, kubera ko biratangaje cyane ndetse biteye n'amakenga, biteye ubwoba ndetse biteye no kwibaza byinshi. Iki nicyo cyatumye mu bihe cyangwa se mu gihe ibiganiro byari bikomeje mu Busuwisi, imirwano yakomezaga kubera muri teritwari ya Rucuru, Warikare na Masisi. Hari naho Wazalendo basubiraga mu duce M23 yivuyemo, ibintu byatumaga AFC M23 ivuga ko amasezerano atubahirizwaga cyangwa se atubahirizwa na magingaya. Reka rero turebere hamwe noneho uburyo Uvira yaje kuri koroza ikaba ikimenyetso gikomeye cyo kutizerana hagati y'impande zombi. Uyu mujyi wa Uvira wabaye kimwe mu bice byateje ubushyamirane bukomeye hagati y'impande zombi. Mu ntangiriro za 2023 AFC M23 yari yemeye kuva muri uwo mujyi nyuma y'igitutu mpuzamahanga, ariko nyuma abayobozi ba Kongo batangaje ko abarwanyi ba M23 bagumye ku misozi ikikije Uvira. AFC M23 nayo ivuga ko FARDC yahise yohereza ingabo nyinshi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo muri Uvira. Ibi byatumye buri ruhande rutangira kubona ko urundi rushobora kuba ruri gutegura igitero gishya. Mu by'ukuri Uvira yahindutse nk'ahantu mu by'ukuri herekana neza ku ikibazo kitari cyakemutse cyangwa se yarakemutse, ahubwo cyari cyarahagaritswe by'agateganyo. Drone n'ikoranabuhanga bishya uburyo byahinduye iyi ntambara, nacyo ni ikintu nshaka kubabwiraho. Intambara muri Kongo ntabwo imeze nk'iyo mu myaka ya kera, ibintu byahinduye isura, hajemo tekinoloji, kuko umunsi drone zirakoreshwa cyane umunsi ku wundi. Hari bitero byo mu kirere ndetse no hasi ku butaka bikomeje kugabwa. Hari ibitero byo mu kirere ndetse no gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hifashishwa ikoranabuhanga rigezweho. Aka kanya biri kwifashishwa mu rugamba. FARDC yagiye ivuga ko yarashe drone za AFC M23, mu gihe M23 nayo yashinjaga FARDC gukoresha drone mu bice igenzura. Twagiye tubigarukaho. Ikibazo aka kanya nuko igikorwa kimwe cya drone gishobora guhita gifatwa nk'igikorwa gikomeye cyo kurenga ku gahenge, bityo imirwano ikongera kubura mu buryo bwihuse. Hanyuma reka turebera hamwe ibijyanye n'igihugu mpuzamahanga zikomeye muri iyi ntambara. Reka mbabwire ibyo ari byo. Abasesenguzi benshi hafi ya bose bavuga ko ikibazo cya Kongo kitakiri ikibazo cy'imbere mu gihugu gusa. Amerika, Ubushinwa, ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'amasosiyete mpuzamahanga byose hagaragazwa ko bifite inyungu mu mutungo kamere wa Kongo ushakishwa cyane ku isi.
aha niyo mpamvu ibiganiro by'amahoro bitacyumvikana cyangwa se mu by'ukuri bikurikiranwa cyane n'ibihugu bikomeye, ariko nanone buri ruhande rugashaka kugumana imbaraga ku butaka. Hari abavuga ko ibiganiro byabaye uburyo bwo kugabanya igitutu mpuzamahanga no kubona igihe cyo kongera kwisuganya kuri buri ruhande. Uribaza ese amahoro aracyabonetse cyangwa se aracyashobotse ukurikije biri kubera hariya n'ibyihishwe bitangazwa, ibyahishwe biri gutangazwa? Impamvu nuko impande zombi zidafitanye icyizere. Birumvikana imitwe twaje intwaro iracyari myinshi, abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi, kandi buri ruhande ruracyashaka kugira imbaraga za gisirikare mbere yo kwemera ibiganiro bikomeye. Birumvikana cyane ko rero ibi ni biri kugenda by'ukuri bigaragaza ko intambara bigoye ko yarangira. Uyu munsi agahenge kariho ku mpapuro, ariko mu rugamba ibintu bikomeje kudogera cyane, kandi ikibazo benshi bibaza ni iki: ese ibiganiro byo mu Suisse bizongera gutanga icyizere gishya, cyangwa Kongo iri kwinjira mu kindi cyiciro gikomeye cy'intambara? Iki nicyo isi yose ikomeje gukurikiranira hafi buri saha muri aka kanya. Nanjye nkomeje kubabera aho mutari kugira ngo updates cyangwa se akantu ku kandi ku kibuga cy'imirwano ibihinduka byose tujye tubigarukaho 5 kuri 5. Coalition ikomeje ibitero bikomeye muri access zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ku nkubu makuru yacu yatambutse twabwiye ko mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugabwa ibitero bikomeye cyane, ndetse kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri, reka mpere saa 6 z'ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, saa 6 n'igice kugeza saa 10 zuzuye, ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane zifashishije drone za kamikaze na za Ketimana 6, ni drone z'ubwiyahuzi zikoreshwa n'igisirikare cya Kongo muri access za Bidegu, Gakenke ndetse na Mikenke, ahari mu bice bya Fizi muri teritwari ya muri Minembwe muri teritwari ya Fizi. Guhera saa 11 nanone ibitero hasi ku butaka muri Nokivu byakomeje mu gace ka Kibati no mu nkengero zako kari ku mupaka w'uturere twa Masisi na Warikare. Hakomeje kumvikana ibiturika bikomeye harimo n'ibibunda bya maritirani. Hanyuma bikavugwa neza ko hari abapfuye, hari abakomeretse, hari ibikorwa remezo byasenywe cyane cyane mu gace ka Kalingi na Bidego muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bahunze muri Nokivu hitwa Kibati, bavandimwe ibintu byagiye bitangazwa ko byafashe intera cyane. Imirwano nk'ubwo Kibati nyuma y'iminsi 2 kuva ku cyumweru bari barwanye, FARDC na M23 bari barwanye, hanyuma mu masaha y'igitondo bongeye kurasana, bira amasaha 6 havugwa ituze, ariko ritiswa amahoro arambye hano mu gace ka Kibati, kubera ko buri ruhande ruracyafite ubugenzuzi bwa Kibati, yaba M23 ifite hagace gato ndetse na FARDC ifite hagace gato. Ibyakomeje gutera impungenge abaturage bo muri izi axe za Kibati n'aka kanya, ntibarya ntibamira, bari bazabatese ubundi biragana he, kubera ko ngiyo mirwano yahagaritse urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga hagati ya Mungazi na Kashebere. Ubu urujya n'uruza ruracyahagaze, abici baraza teste biragana he. Impungenge z'abaturage zigashingira ku kuba Kibati yaba FARDC na Wazalendo ntibahafite, yaba M23 nayo ntihafite, ibikomeje gutera mu by'ukuri impungenge mu buryo budasanzwe. Hanyuma rero nanone ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo z'u Burundi ziri gupfa ku bwinshi nk'udushwiriri, ndetse zikomeje guhabwa umuburo mu buryo budasanzwe. Reka tubanze dukomoze kubikubiye mu itangazo M23 yashyize hanze nyuma yuko igisirikare cya Kongo na Coalition bamaze kugenda bagaba ibitero bakabigira akamenyero. M23 ivuga iti ntituzakomeza kubyihanganira. Mu by'ukuri amakuru aragaragaza ko mu bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 2 Kamena n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, yavuze ko iri huriro rikomeje gukurikiranira hafi imyiteguro ya gisirikare, rivuga ko ikorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo cyane cyane barimo ingabo z'u Burundi. Birumvikana M23 nkuko ibitangaza iravuga ko mu kwezi kwa Gicurasi 2026 kwaranzwe n'iyongera ry'ibikorwa bya gisirikare birimo ibitero byo ku butaka n'ibitero byo mu kirere byagabwe mu bice bitandukanye bya Kivu y'Epfo n'iy'Amajyaruguru. Iri huriro rivuga ko ibikorwa nk'ibi byagaragaye cyane mu bice bya Masisi, Warikare, Numbi ndetse no mu misozi ya Minembwe. Lawrence Kanyuka avuga ko M23 ibona ko hari ibikorwa bikomeje gukorwa byo kohereza abasirikare benshi, intwaro ziremereye, drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bavuga
avuga ko rero ibi bifatwa nk'ikimenyetso cyangwa se nk'ibimenyetso bigaragaza imyiteguro y'ibitero bishya bishobora kugabwa ku duce twose tugenzurwa na M23 no ku baturage bahatuye muri rusange. M23 rero ikavuga iti mu by'ukuri ibi byose turabizi ko biri gutegurwa, ariko natwe aho bigeze ntituzongera kwihangana kubisubiza inyuma gusa. Ntago bizaba kubibloka, ntago bizaba kubikumira, ahubwo hazabaho no gusanga aho bitera biturutse. Ibyo hasi ku butaka ndetse no hejuru mu kirere uko M23 bitangaza mu itangazo igiye kujya ibisubiza. So kubisubiza gusa rero ibitero bya drone byo nibyo nshaka kwitsaho. Wenda murabizi ko ibyinshi bigabwa ibitero by'indege za drone ndetse na za Sukhoi bituruka mu bice bya Kisangani mu ntara ya Chopo, ariko murabizi neza ko Kisangani cyitwa ground security services cyangijwe n'ibitero byavuzwe ko ari ibya drone ngo za M23 nkuko byatangajwe n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa. Ariko baravuze bati reka bisanzwe vuba na bwangu, ariko mu gihe bitarasozwa habi hifashishwa ikibuga cya Kalemi, bivugwa neza ko hoherejwe abacancuro ngo bajye gutegura izo GSC cyangwa se ground security services hariya muri bira bice zifasha drone kuguruka. Aka kanya icyitwa ibitero bya drone byakomeje muri biriya bice bya Bidegu, Kalingi na Mikenke, biravuga ko byaturutse ahitwa Kalemi. Bavandimwe biteye agahinda n'impungenge ku buryo bukomeye. M23 murabizi ko agiye kuri bice irekura Sanje, irekura Uvira, yerekeza Kamanyola, ariko aka kanya coalition ntirashiramo cyangwa se ntiragira ntabwo iriyumvisha ko M23 yasubiye inyuma. Buri ruhande aka kanya ruri kuryamira amajanja. Coalition iri muri Uvira ifite impungenge zidasanzwe. Biravugwa neza ko mu rwego rwo gusecuriza Uvira, ingabo z'u Burundi zishaka kongera cyangwa se Burundi bwanzuye ko bugomba kohereza ingabo zindi bundi bushya mu bice bya Uvira. Ndetse aka kanya biravugwa neza ko hariya mu bice bya Kivu y'Epfo hari ingabo z'u Burundi zongeye kudeployingwa mu buryo budasanzwe, nubwo zakomeje kwicwa. Kubwiye ntekereje ku Murundi n'uburyo ari kwisuka ku bwinshi, ntekereza abarundi bice hariya mu bice bya Karere ahitwa Nyabibwe, ubwo hishwaga Koloneli Rugabisha wari uyoboye brigade ya 12 hariya muri biriya bice bya Nyabibwe muri Karere. Nkatekereza abarundi yicanwe nabo, nkumva agahinda k'umurundi karanyishe, nkibaza ntese ntibabona ko guhangara M23 bitakiboroheye, ariko aka kanya ugasanga mu by'ukuri byabagoye cyane. Hanyuma murabyibuka M23 ifata centre ijya gufata Uvira, murabyibuka neza uburyo yakubise abarundi izakabwana ikabica ikabandagaza, ifata Gatogota, ifata Rurambo, M23 ifata Ruberizi, M23 yirukana coalition muri Ruvungi, za Mutarure, za Bwegera, za Nyakabere na za Sanje, ari naho yiciye abakoloneli bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi mbere yo kwinjira muri Kiriba ku gicamunsi cyo kwitariki 9 Ukuboza mu mwaka ushize, ikaza gufata agace ka Runingo berekeza mu bice bya Kavimvira na za Uvira. Murabizi neza uburyo abarundi bapfuye. Hari nabo byavuzwe ko uretse abiciwe ahangaha imirambo ikaza kwimurirwa i Bujumbura ikajya gushyingurwa, ariko ngo hari n'ababuri burengero. Aka kanya ndayishimya birenzeho, ndetse yirengagije ko byagenze gutyo ingabo ze zigapfa nk'udushwiriri, izindi akaziburi irengero atazi ngo byagenze bite, izindi zigafatwa amatekwa zikaza koherezwa Uvira i Bujumbura, zambukijwe Uvira ubwo M23 afataga Uvira, ariko yabirenzeho akomeje kohereza izindi ngabo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ku rugamba no mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi FDN baravuga ko abasirikare b'u Burundi bari gupfa ku bwinshi biciye mu rugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse mu buryo bukomeye, ariko bakavuga ngo noneho imirambo y'abasirikare ntikijyanwa ahantu hari hamenyerewe cyangwa se hazwi nk'ajyanwa amayiti z'abasirikare, hazwi nk'Guantanamo cyangwa se ngo imirambo y'abasirikare ibiko byuze mu byumba bikonjesha. Noneho aka kanya abari kuvanwa ku rugamba, yaba barasirwa ku rugamba nyine muri Kivu y'Amajyepfo bapfuye, bari guhita boherezwa kuri za batayo babarizwamo, zikorerwa ngo ni batayo babarizwamo mu bice bigiye bitandukanye. Ariko ku rundi ruhande biravugwa ko hari ingabo zindi ziri kuri 550 ku munsi wo kuwa mbere zoherejwe ku rugamba. Amakuru kavuga ko nkuko murabizi ko tariki 14 Mata hari abasirikare 600 nanone bari boherejwe bo muri batayo ya 411 buriye ubwato bavuye i Rumonge
bwerekeza ahitwa Ibaraka muri Kivu y'Epfo, aho kugeza tariki 15 Mata abangaba bakihagera bahise bashyirwa kuri gahunda yo koherezwa mu bice bitandukanye bibera imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. No ku munsi wo kwa mbere rero tariki ya mbere Kamena, abasirikare 550 bambutse n'ubwato hariya Irumonge buberekeza ahitwa Ibaraka, nabwo bagomba kudeployingwa mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa neza ko benshi rero bajya koherezwa muri axe zegera Uvira ndetse n'imipaka. Byumvikane neza, tumaze iminsi tubabwiye ko mu bice by'imipaka y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi hakomeje kudeployingwa abahibu special force. Aka kanya hari n'izindi ngabo n'imbonera kure ziri koherezwa muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo, ngo ntabwo bizeye ko M23 ituje aho iri hariya za Kamanyola, bari donc bagiye kurinda Uvira nk'abarinda Bujumbura, kuko byagaragaye cyangwa se ibimenyetso byagaragajwe ko M23 ifite gahunda yo kwadivansinga niramuka igabweho ibitero nk'uko yabitangaje. Murabizi ko yavuze ko izajya isanga ibitero biturutse. Baravuga neza ko rero icyitwa kwa advancinga M23 ifata Uvira bizagorana cyane, kuko Burundi bugiye kurinda Uvira mu by'ukuri nk'uburinda Gitega cyangwa Bujumbura. Birumvikana cyane, biteye ubwoba cyane rero ibishobora kuza kubera mu burasirazuba bwa Kongo, biteye mu by'ukuri impungenge zikomeye. Biragaragara neza ko intambara ishobora kuza kongera gufata irange mu burasirazuba bwa Kongo. Biragaragara neza ko intambara ishobora kuza kongera kubica bigacika hagati y'impande zombi zihanganye. Ni munyemerere turebera hamwe n'andi makuru agezweho ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mere ikinshasa mbabwire ko abantu batazwi, Joseph Kabila, ibyo byose biri mu kaga gakomeye. Abantu batazwi mu ijoro ryo ku wa mbere hariya muri commune Gombe ni hafi y'umujyi wa Kinshasa, mu ijoro ryo kujyumwe yishyira ku wa mbere haba igikorwa gitangaje cyane, nkuko byatangajwe n'umuzamu ku nyubako bivugwa ko yakoreragamo restaurant ya Joseph Kabila. Iyi nyubako haba abantu baraje, ngo abantu b'ibyigomeke baje bitwaje imbunda ndetse n'ibijerekani bya lisansi, baraje batwika iyo restaurant yitwa ngo ni Kanya, bitwaje ko ngari ya Joseph Kabila. Mwumve neza ubwo uko bamubonye ibyo bamukorera. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye igice cy'inyubako, yangiza ibintu byinshi, ntebe nyinshi ndetse n'ibinyobwa n'ibikoresho bitandukanye byakongowe n'umuriro, nyamara igikoni ntabwo cyagezwemo ngo n'umuriro, bityo bigabanya urugero rw'igihombo gikomeye. Aha rero ni Kinshasa. Hanyuma andi makuru ngira ngo mbabwireho 5 kuri 5. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abarimo John Imani Nzenze ukuriye ubutasi bwa gisirikare mu mutwe wa AFC M23 na Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Sirikofe ushinzwe inshingano nk'izo mutwe wa FDLR ndetse akanaba umuyobozi w'ingabo zayo zo mutwe udasanzwe. Amerika yavuze ko yafatiye bariya bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro yo guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC mu itangazo byasohoye kuri wa kabiri tariki 2 Kamena byavuze ko abo bombi bayobora imitwe yitwaje intwari ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ikaba ifite amateka yo gukora mu by'ukuri kwihohoterwa rikomeye by'uburenganzira bwa muntu. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika yitwa Scott Bassett avuga ko ubuyobozi bwa Perezida Trump bwiyemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba impamvu bwafashe biriya bihano. Ati imitwe yitwaje intwari ikomeje guteza urugomo no iri kurushaho gukaza ibibazo by'ubutabazi byihutirwa ndetse no kubangamira inyungu za Amerika muri ako karere. Ibi bihano bigamije gushyigikira amahoro no guhagarika kumeneka kw'amaraso. Amerika kandi yongeye gusaba impande zirebwa n'amakimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025. Muri iryo tangazo Washington yavuze ko yiteze ko Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR ndetse n'imitwe bifatanya, mu gihe u Rwanda rwo rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse rukareka gushyigikira M23. FDLR
FDL yashinzwe mu mwaka 2000 n'abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'imitwe y'abezanguni yahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Amerika rero ivuga ko uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo bwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa M23, Amerika yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'u Rwanda, ukaba ugenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Washington yibukije ko M23 yafashe imijyi nka Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 ndetse ko ibikorwa byayo byateje impfu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Colonel John Imaninzenze wafatiwe ibihano avugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 ndetse akaba ari mu bantu ba hafi ba General Sultan Makenga usanzwe nawe uri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye. Ibi bihano bisobanura ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa igenzurwa n'abanyamerika itifatirwa kandi ko bibujijwe kugirana nabo ubucuruzi cyangwa indi mikoranire yose y'imari. Amerika rero yavuze ko intego y'ibi bihano atari uguhana gusa ahubwo ari uguhindura imyitwarire y'ababifatiwe no gushyigikira inzira y'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu gihe mu minembwe inka 28 z'abaturage zarashwe na drone bavandimwe biteye agahinda n'intimba, munumva ko ari ibintu bigayitse cyane. Colonel John Imaninzenze kuri butasi bwa gisirikare muri M23 nubwo bimaze iminsi bitangajwe ko yasimbuye na Colonel Kamasa, ariko yafatiwe ibihano. Hanyuma ku ruhande rwa FDL, Colonel Sirikofe ushinzwe inshingano nk'izo mutwe wa FDL mu by'ukuri ndetse akaba n'umuyobozi w'ingabo zayo zo mutwe udasanzwe, nawe yafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Yene ni inkuru yihutirwa cyane ngezeho ndi hano mu kiganiro, akaba nayo mpamvu y'ukuri ntayibabwiyeho mu buryo buvunaguye makuru twahoze nkuko cyangwa se muri amakuru nkuko natangiye embyo babwira. Hanyuma Kinshasa hateganyijwe urubanza rw'abarimo ba generali bano ba generali bakomeye mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa ibyaha by'ubugambanyi, bashinjwa mu by'ukuri kugambanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ibi byaha rero ngo bagiye babikora ubwo bari mu nshingano zabo mu bihe bigiye bitandukanye. Aba rero barimo generali Christian Chiwewe Songesa wahoze ari umugabo kuri ingabo za FARDC. General Christian Chiwewe akaba ari umwe mu basirikare bagize uruhare rukomeye ngo mu buyobozi bw'ingabo muri Kivu ya ruguru n'iy'Amajyepfo bitandukanye cyane mu by'ukuri. Ubwo birumvikana ko ari ku rutonde rw'abazaburanishwa ku munsi wo kuwa 4 tariki 4. General John Numbi Banza Ntambo wahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye mu ngabo cyangwa se mu nzego z'umutekano za Kongo, akaba aragiye yavugwa kenshi mu bibazo by'umutekano no mu manza zitandukanye. Abandi ba colonel barimo nka colonel, hari abandi ba generali bakomeye barimo nka generali majoro Maurice Nyembokufi, general de brigade Chinyabuma Kamukinde, general de brigade John Ngoyi, general de brigade John Sangwa Mohamed, ndetse harimo n'abakoloneli barimo nka Guy Mukombozi Zahinda, colonel Pamfi Sangwa Lumbu, colonel Christophe Chibangu Kange. Aba bombi rero barashinjwa ibyaha bitandukanye: ubugambanyi bugamije guhungabanya ubutegetsi buriho, ubuhemu ku gihugu, gushyigikira cyangwa se kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ashobora guteza imvururu, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, guta umurimo wa gisirikare no guhungira mu mahanga, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo ndetse n'amahame ya gisirikare. Ibi ni ibyaha mu by'ukuri bashinjwa ariko bikaba n'aka kanya bitarabahama. Ubwo rero ku itariki 4 Kamena saa 3 z'igitondo nibwo urubanza ruregwamo aba basirikare nk'uko ari 10 nibwo ruzaba rutangiye. Tuzabwira imyanzuro izarufatirwamo, aho rwose biri like ko ibyaha n'ibihama abibyaha bizahama bazakatirwa igihano cy'urupfu. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko u Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiye gukuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda RDF. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matilde yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikudweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze ku ya 2 Werurwe
rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, ibintu rwamaganye kuva kera. Abafatiwe ibihano rero barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Rukika Rusisi ndetse na RDF nk'urwego nyirizina. Ni ibihano byo ku rwego rw'ubukungu aho abafatiwe ibihano baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya amaboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga, OFAC cyangwa se Office of Foreign Asset Control. Mu kiganiro giranye n'umunyamakuru Arisudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matilde yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bavuye mu Rwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bajya muri Kongo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Yes, ubwo rero birumvikana ko Rwanda rwatangiye mu by'ukuri inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiye gukuraho ibihano yafatiye u Rwanda. Mu yandi makuru ariko ahangaha Amerika yongeye gukorera u Rwanda umuti, reka inkuru nayo nyigaruka nubwo twahoze tuyivugaho mu makuru yacu yatambutse. Reka mbabwire ko mu by'ukuri u Rwanda, reka mbanze babwire ko Mozambique, tukivuga ku makuru yerekeye n'ingabo z'u Rwanda, guverinoma ya Mozambique yemeje ko izatanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ibi bibaye mu gihe umuryango umwe bw'Uburayi, murabyibuka, ukomeje gushyiraho amananiza bijyanye n'inkunga ya miliyoni z'amayero wahaga RDF muri ubu butumwa. Ibi byatumye u Rwanda mu by'ukuri rugirana ibiganiro na Mozambique, birangira iki gihugu cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF i Cabo Delgado kugira ngo ibi biganiro bikomeze. Ubwo rero mu by'ukuri mbere yuko haba ibiganiro cyangwa se habaho ibi biganiro, u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubutumwa bw'ingabo zarwo rwiteguye kuzikura muri Mozambique. Mozambique igasa n'iyari yaracecetse, mu by'ukuri yaje kwemeza ko koko izajya itanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda gukomeza ubutumwa zirimo muri iki gihugu. Ubwo rero birumvikana ko ubundi umunyarwanda aciye umugani avuga ati umwana niwe wihesha ingobyi. Sinzi niba mbivuze neza, ubwo ababizi baze kumbwira, ariko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba mu gihugu cya Mozambique byagiye bigaragaza ko mu by'ukuri ni ingabo zikenewe, naho izi ngabo za Mozambique zakwiyubakira igisirikare gikomeye. Nubwo igisirikare cya Mozambique cyagira ingabo zikomeye, ariko hari byinshi cyakomeza gukenera gukopera ku ngabo z'u Rwanda. Mozambique rero yo yamaze kubibona neza ko mu by'ukuri izi ngabo z'u Rwanda zamaze kugira mu by'ukuri gutanga umusaruro ufatika ku bijyanye n'umutekano hariya mu burasirazuba bwa hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Bigaragara ko rero baha agaciro umusaruro w'ubutumwa bw'izi ngabo zirimo muri kiriya gihugu cya Mozambique. Ubwo rero ariko reka mbabwire ko mu bihugu 30 ambasade 30 za Amerika zambuwe ububasha bwo gutanga visa. Ambasade ya Amerika i Kigali yo yagumanye ubwo bubasha, nkuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko yabiteguye cyangwa se yari yateguye iyi gahunda. Ambasade z'iki gihugu mu bihugu bya Afurika bigera kuri 30 byambuwe ububasha bwo gutanga visa. Iyo serivisi yasigaranye ibihugu 20 gusa, ariko u Rwanda rurimo. Associated Press ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyabonye inyandiko iteguza izimpinduka, kandi kikavuga ko nubwo tariki zitatangajwe bikutangira kubahirizwa, ariko bishobora kutarenza muri kwezi kwa Kamena, kuko ni icyemezo kiri muri gahunda ya Trump cyo kugabanya akavuyo k'abanyamahanga muri Amerika. Birumvikana cyane rero muri EAC dore ujya gutera uburezi arabwibanza.
ambasade ya Amerika mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nizo zizajya zitanga visa, ariko Burundi, Somalia na Sudani y'Epfo byakuye ku rutonde. Birumvikana neza cyane. Izindi ambasade za Amerika zizakomeza gutanga visa harimo ambasade ya Amerika muri Senegal, Djibouti, Afrika y'Epfo, Nigeria, Togo, Angola, Guinea Equatorial, Liberia, ibirwa bya Maurice, Cape Verde ndetse na Cameroon. Nuko bizajya bigenda rero. Hanyuma mu yandi makuru, mbere yuko twambuka twerekeza hakurya y'inyanja ngari, reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda Ebola ikomeje kubica bigacika. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangaje ko abanduye iyi ndwara ya Ebola yo mu bwoko bwa bongijyo bageze kuri 15, barimo 6 babonetse ku munsi w'ejo kwa kabiri. Bigaragara ko hari n'abandi ahubwo usanga wenda ibipimo bitarageraho. Ebola ikomeje gukwirakwira muri kiriya gihugu cya Uganda. Hakurya y'inyanja ngari, reka mbabwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yagiranye ibiganiro n'umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran, bemeranya ko nta bitero wongera kugaba kuri Israel. Trump yemeje ko yanavuganye na Minisitiri w'Intebe wa Israel ko niba hari ingabo zagombaga koherezwa muri Libani zigomba guhita zihagarikwa. Ati nagiranye ibiganiro byiza na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ndetse nta basirikare bazajya i Beirut. Nagiranye ibiganiro byiza na Hezbollah ndetse bemeye ko kurasa bihagarara. Uretse Trump, na undi mukuru w'igihugu wa Amerika wigeze avugana na Hezbollah, byaba mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, kuko Amerika ifata uyu mutwe nk'uwiterabwoba. Umwe mu bayobozi ba Libani yabwiye Reuters ko Hezbollah ibinyujije kuri perezida w'inteko nshinga amategeko na Bigari yabwiye Amerika ko ishaka guhagarika ibitero kuri Iran, ariko nayo ikirinda kugaba ibitero kuri Beirut. Intambara muri Libani yakajijwe cyane yakajijwe cyane n'iyo Amerika irwanamo na Iran. Ubu twa Hezbollah ufashwa na Iran, bityo iki gihugu kivuga ko kugaba igitero kuri uyu mutwe bishobora gutuma agahenge k'iminsi 30 kemeranyijweho gahitsa gataka. Ubwo ariko ngo Trump ubwo yabwiraga Netanyahu wa Israel ko nazindi ngabo zizongera koherezwa i Beirut, ngo yaragiye kumukuraho iyo kotsa, kuko Netanyahu ntago yabyumvise, kandi kutabyumva byatumye Trump abona ko ashaka kumwigiraho ikigomeke, amubwira n'igitsure. Ngo Trump na Netanyahu rwose nago bari kubyumva kimwe. Hanyuma mu gitondo cyo kuri kabiri ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki 2 Kamena, Uburusiya bwagabye ibitero karundura mu rwa mukuru wa Ukraine Kiev no mu bindi bice bitandukanye, gihitana abarenga 13, abandi benshi baburirwa irengero. Murabizi tariki 23 Gicurasi 2026 Uburusiya bwahigiye kwihorera nyuma y'uko Ukraine yaragabye ibitero ku butaka bugenzura Uburusiya bugenzura, birimo icyatwaye ubuzima bw'abanyeshuri 18, abandi 42 bagakomereka. Uburusiya bwohereje muri Kiev, Dnipro no mu bindi bice bya Ukraine indege 656 zitagira abapilote ndetse na misile zigera kuri 73. Uretse abapfuye n'abaheze mu nzu zarasenyutse, hari abandi benshi barenga 100 bakomeretse bikomeye. Ibi bitero kandi byagabwe ku bigo bya gisirikare bya Ukraine, ibikorwa remezo bitanga ingufu iby'ubwikorezi, bisenya inyubako nyinshi zirimo mu by'ukuri inyubako z'ubucuruzi mu bitero mu duce tugiye dutandukanye. Leta ya Ukraine yavuze ko ibi bitero by'Uburusiya bigamije gushyiraho igitutu kugira ngo yemere ibyo busaba. Yaboneyeho gusaba ibihugu by'inshuti nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iby'Uburayi gushyira igitutu kuri Moscow. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagize ati ubufasha bwa Amerika bwo kutwoherereza misile za Patriots ni ingenzi cyane. Duhanze amaso ubufasha bw'inshuti zacu n'igisubizo gifatika ku bitero by'uyu munsi. Iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye muri Gashyantare 2022, impande zombi zumvikana ku gahenge ariko ntikarambye. Murabyumva ko rero mu by'ukuri ibintu bihora bigoranye mu buryo budasanzwe. Hanyuma reka babwire ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo yahaye Maria Montserrat Alvarado inshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe itumanaho i Vatican. Uyu yabaye umugore wa mbere uzihawe mateka w'iyi leta. Yitwa Maria Montserrat Alvarado, yarasanzwe ari umuyobozi mukuru
ushinzwe ibikorwa bya mu kinyamakuru gikorera i Vatican cya EWTN News cyangwa se Eternal World Television Network kuva mu mwaka wa 2023. ubwo rero ni umwanya yasimbuyemo Paolo Ruffin wari usanzwe ari umuyobozi w'itumanaho i Vatican kuva mu mwaka wa 2018. uyu mugabo rero ari mu kiruhuko cy'izabukuru rwose. Uyu Maria Monserrat Alvarado akomoka muri Mexique. Reka mbashimire cyane rero kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 3 Kamena 2026. Amakuru n'ibiganiro kuri Ibako Media TV nakagaruka.